Oke, baik. Syakira Nurfadila, ini kali keberapa ikut lomba? Tafis pertama kalinya. Baru pertama? Tafis pertama. Biasanya ikut lomba? Dai cilik. Oh, beralih gitu ya. Oke, baik. Tinggal di mana? Di Sianjanjo. Di Sianjanjo ya. Oke, baik. Sudah siap? Nah, silakan. Syakira Nurfadila, ini beralih cabang ya. Beralih cabang Pak Ustaz. Ya. Baguslah, banyak multi talenta kan. Iya. Dai juga, daiyah bisa, hafid juga bisa ya. Ya, baik, makasih. Soal pertama dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Soal kedua. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10
كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Ya, soal ketiga, soal terakhir. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul adzim. Alhamdulillah 3 soal tuntas Pak Ustadz ya. Gimana nih komentarnya dari Pak Ustadz? Juni Mahal lebih dulu silakan. Ya baik, untuk Syakira kasusnya sama seperti peserta sebelumnya ya. Dibaca dulu baru minta ulang. Hati-hati itu ya. Penilaian tetap jalan. Tadi ada bel sekali di situ ya. Penilaian tetap jalan. Kemudian perlu diperbaiki ro tipisnya, ro tarkik baris bawah atau ro mati sebelumnya huruf berbaris bawah. Misalnya fa'in uhsirtum, jangan dibaca uhsirtum, terlalu tebal. Faman kana minkum maridun, jangan dibaca maridun, terlalu tebal ya. Nanti disempurnakan lagi. Kemudian ada tadi satu seharusnya dibaca pendek, mahillah, jangan dibaca mahillah gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, dari Pak Ustadz Rafi'i silakan. Ya, alhamdulillah. Walaupun ada bel tuntas, cuman ada perbaikan. Itu tadi mat wajib tidak dibaca sempurna ya. Wa hatat bihi khati'atuh, itu mat wajib situ tuh kan. Khati'atuh itu harusnya dipanjangkan. Nah, kemudian seperti juga mahillah tadi pendek jadi panjang itu salah. Kemudian itu cara mewakafkannya minal hadi. Kenapa dibaca minal hadi? Itu yang mati dalnya. Kemudian baru hidup yal minal hadi kan. Cuman karena dimatikan dalnya mati. 2 tadi itu. Ya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Bukan hadi dia minal hadi. Hadi. Jadi dalnya mati kemudian ianya muncul sedikit dia. Jadi bukan dibaca minal hadi. Ada 2 tadi situ juga. Ya, ilal hajji famastaysara minal hadi. Ya, bukan. Cek lagi nanti. Minal hadi. Jadi minal hadi. Hadi. Matikan qalqalahnya, jangan dihidup baris kasrah hadi kan. Itu 2 kesalahan itu ya. Coba ulang lagi walaula daf'ullah, sekali lagi sedikit walaula daf'ullahun. Nah, kenapa daf'ullahun? Harusnya walaula daf'ullahin. Nah, itu Baris bawah ya. Bawahnya tadi ya itu juga salah ya. Walaula daf'ullahin nasa, janganlah ullahun ya. Baik ya, makasih. Oke, baik, terima kasih. Semangat untuk Syakira Nur Fadila ya.